E hara te karo kura I te āhuatanga hou, engari e hou ana te rautaki a tētahi ratonga Māori kia mutu ai tā ngā tamariki karo I te kura, kei te whakamahi a Waipareira I te katoa o te whānau. Kia kitea, kia pūrero ake he rongo wā mō ngā tamariki e karo ana I te kura. Ko te wawata ia mā tēnei rautaki hou nei me ona āhuatanga whakawhai ti whakaaro ki te katoa o te whānau, ka toko ake te koingo o ngā tamariki kia haere ki te kura. Aneira a te o Kiwa McLean. E mea ana te kōrero ko te manuka I te mātauranga nō nā te ao. He kōrero ka titia ki te ngākau o tēnei tauarai, karo kura. Just to know that everyone's child deserves to get the education. It's theirs, you know. For Māori, we lost out on our language this generation, my generation. Now, do we want to make our kids lose out on education as well? You know, nah. Ka mātaitia e te whānau o Waipareira ngā rohe o Waitākere te rakipai whenua tairawa atu ki whakapirau. He take tēnei no mai anō, engari hei tā whare mohoa nei kei ngā mātua ke, te āki nganui. Parents don't have the upper hand on kids now. Yeah, at least 70%. 70. Children are getting big, children are broader, children gamers, you know, gamers, kids not getting the right nutrition. Just that parents, gamers and children's nutrition and well-being, it ain't been maintained. Oh, well, looking all snazzy over here. Te kaumāno katoa ngā kura karo takengia e whare, ko te kura tuatahi o Birdwood I rānui kei te kai I ngā hua. For us, it's been actually really good because we know that I've got somebody that I can refer the children to and she'll take on the whole family and work through the issues with the family so that we're able to work together to get the children back to school. Rua rau whā te kaumāno katoa ngā tauira o tēnei kura me te aha ko tahi hau toru ngā tauira ka tamo rā atu rā mai. Ka mutu te nuinga he uri Māori. We only refer the ones that we really need support for, and I know that Felicity jumps on them straight away and is able to go and help them, and we've seen great improvements with them. Me te whakahau ki ngā kainoho o te uru. You stuck, come here. You stuck, come to Waipareira. Someone can point you to someone, but sometimes you just need that kōrero first. I te whai hua nui o tā rātau kaupapa kua whai pūtea anō te whānau o Waipareira mō ngā tau e toru, haere ake nei. Te o Kiwa McLean, te karere.